بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله کے اسم فلم فاشمه والفجر فتيس غندے ومه وليال عشر ادي دهره غندے ومه والشفع والوتر adi hiri takeccha ona hiri taketi gandevvame والليل إذا يسر adi regandu vetu veda hindu regandu gandevvame هل في ذلك قسم لذي حجر buddhige veriyakan ekan kamuga fude waruge huwae wakan kashavare ألم تر كيف فعل ربك بعاد kallege faanuge veri raskalange aad baagage mi honnamedu kantak kore vigoi kallege faana engi wada nuganna batoe إرم ذات العماد ei tambutakuge veri iramaye kiyonu rashuge ahulu verinne التي لم يخلق مثلها في البلاد e binatakaki rattakuga efada binataken hedifa nuwafada binatakeke وثمود الذين جابوا الصخر بالواد adi samud baagage mi honnameduga vesme eorenni waadiga hilakanda gedoro ala olono mi honne وفرعون ذي الأوتاد kadatakuge ebahi arai barutakuge veri fir'auna meduga vesme الذين طغوا في البلاد eorenni rattakuga aniyaveri kamuga haddu fahana alafawa mi honne فأكثروا فيها الفساد fahe eoren erattakuga fasada verikan ginakulawwe فصب عليهم ربك سوط عذاب fahe kalege faanuge veri raskalange eorenge macca azabuge baavettan osseviye إن ربك لبالمرصاد hamma kashawarun kalege faanuge veri raskalange eoren kura kanta bellevamuga wodigen baakan kashavare فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن fahe insana dannashe eenage veri raskalange eena imtihan kurawwa adi eena maik kurawwa adi eena niyamay devvafi hindu fahe eena bonite timange veri raskalange timam maik kurawwa fiye وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن adi dannashe ekalange e insana imtihan kurawwa adi eenage rizqu dati kurawwa fi hindu fahe eena bonite timange veri raskalange timan nikameti kurawwa fiye كلا بل لا تكرمون اليتيم hamahila ehna kunnuwane adi kiyet tiyabamihun yatimonna mai koshen nohitamoy ولا تحاضون على طعام المسكين adi tiyabamihun miskinonna kaandirumuge macca ekaku anekaka baro alain nolemoy وتأكلون التراث أكلا لما adi haramen halalen nobala tiyabamihun waruta moda gina ka ulemoy وتحبون المال حبا جما adi tiyabamihun gadawegen ba loibbakun mudala lobi kuramoy كلا إذا دكت الأرض دكا دكا hamahila ehna kunnuwane
ಫುಂಡು ಫುಂಡುವೆ ಬಿಂಗಂಡು ಕುಂಡಿ ಕುಂಡಿವೆಗೆಂದ ಹಿಂದೆ وجاء ربك والملك صفا صفا ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಮುರ್ಫುಳು ಎಹಿಂದು ಅಣ್ಣಾಣೆತೆ ಅದಿ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಸಫು ಸಫ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಣೆತೆ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ಅದಿ ಎದುವಹುಂ ನರಕ ಗೆನ್ನವಾಣೆತೆ ಎದುವಹುಂ ಇನ್ಸಾನ ಹಂದುಮ ಕುರಾಣೆತೆ ಎ ಹಂದಾಂ ಕುರುಮುಂ ಏನಾಯ ಫಾದಾಯ ಕುರಾನಿ ಕೊಂಫದಯಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ يقول يا ليتني قدمت لحياتي ಎದುವಹುಂ ಏನಾ ಬುಣಾಣೆತೆ ಎ ಸಹರೋಯೆ ತಿಮಂಗೆ ಆಖಿರತುಗೆ ಹಯಾತಟ್ಟಕ ಹೇಯೋ ಅಮಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕುಳನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ವೀಸಯ್ಯೆ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ಫಹೆ ಎದುವಹುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಯ ದೆವ್ವಾಫದ ಅಜಾಬೆ ಎಹೆಂ ಎಕಕವ್ವೆಸ್ නොදෙවේනෙತೆ ولا يوثق وثاقه أحد ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಏನಾ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫದಾನ್ ಎಹೆಂ ಎಕಕವ್ವೆಸ್ ಹಯ್ಯರೆ ನುಕ್ರವೇನೆತೆ يا أيتها النفس المطمئنة ಎ ಹಿಂಹಮ ಜೀಗೆಂ ಬಾ ಫುರಾಣಯಾಯೆ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ರುಹಿಗೆಂ ಹೊರೆ ರುಹುನ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ಬಾ ಹಾಲು ತಿಬ್ಬಾಗೆ ವಿರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಹಜ್ರತಂ ಎಂಬುರಿ ದಾಶೆ فادخلي في عبادي ಫಹೆ ತಿಮಾನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಂಗೆ ತೆರೆಯ ಬಣ್ಣಾಶೆ وادخلي جنتي ಅದಿ ತಿಮಾನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಸ್ವರುಗೆಯ ಬಣ್ಣಾಶೆ